Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku bani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. Alkaba chatiki mandemu ami tangani ni setiki masafa kama shetana toroma dina wala da sarma mi damna ne flanve amba zizala ni setiki masata ko barkai ka Allah subhanahu wa ta'ala ka se anaka demenyi ni afe se da kene be Allah subhanahu wa ta'ala ya anjigi cekan alala kona ala faralanga ko ambe be sababam alkaba sallallahu alaihi wasallam ya fanye ko sababa sorali barawla barka sorali barawla kwa sirru ye bismillahir rahmanir rahim kalani de ye fi mabadi al umuri ko daminena ola ambo sunna sanma labatu kanga sigi damineni setiki masato ko barkay namoro la medugo sama angara mokoma amedugo sama anva aywa Allah subhanahu wa ta'ala ka jonga sanuma adam alayhi salamu de ngundiki angama nyema alakra sallallahu alaihi wasallam ambi ko samama alakra nyanama ambaka jurunywa sara yana za doce ala badon antisa ka saraka dakanye ngamba ze ko kala Allah subhanahu wa ta'ala yo sababu nyuma min dim hono mande ma ode kwanga solike alakra baka ay solika yara ka yoro am solika ka tamasha varawka aka sogma dani kala de nyuma mun nga sogma da bena nu sonu karamogoyi nu ju karamogo de men nu ni anu kan na foloye fo ala sona sayu fara wa alakra tale ko laman taqala shar'u al-hakim Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila jiwari rabbih alakra tale ko adaba masama wallahi ashu ala ahadihi baluna kallayduka uye islamiyya drapo korka alakra tale ko fe ku jo alaka kiraka laydu ko fe fo sayu u kelgele na takata kaburla fa fora do mina dugma kolo koka ko en qarada ahadu sahabati sahabatu libana mata akhiruhum sahaba wala manyama malama fatura alakra ka sahaba wi nganawiye o ka jiruba mohon mandela ambu ka jiru nyuma sarani du ko yen sa kanu aywa an yaru se umma namorola am sai ka dugo ke alakra sallallahu alaihi wasallam sodunge sanmawni alaka kira taraka ka dutu ambulo alakra sallallahu alaihi wasallam ka du ko la shi atale ko aslama sharia wajibi arsalamauka kuma alka sallallahu alaihi wasallam dungu sanumon ka kufa Allah ta'ala jati kama ko bunya ko karama ode alka sallallahu alaihi wasallam horoma kolashi aka dula ami dugo sama alka so dungu sanumon ma ka sai ka dugo ke alsalama furba jamakulu to bele jele yananga do wala dala ami dugo nyine salama fe assalamu raja'una fikum akid ala badon anjigi cekan aula ay dugo sama ma Allah ta'ala jati kama alka ngoloshi ni mbaraina ay dugo samama ala kan deme naka deme ni mbaraina amma ko be muna malko bon an saka tasra gafe muno mba veya ka bele jele dayele ka bele jele kono fe di almami maliki ka kalande ma darsan fa darsa walada jango anvo anangara mako nanani dine ye nyeda koromi nga veya barka jirimi na vauna moko ya turuya jango ne mbara nga ka jiye ka koro akaka shutura birifini ka biri anva anangara moko wula ala bado uye nyuma de ka jamana ngaya nga bitle kurabwala assalamu ala ka gici fitri wali yamma na manye ko ngafe no shido ba mun nga jamana ka ulude kunyen ngana uya nga kalambulo ngono ulude ye aywa al-islamiyya jiri turuya ulude sira furaya ulude bolso ciya ka komoso ciya ka misiru jo na manye ko tle kurabwara kwa mina jaga faranyonga
ka mbolo di nyoma ka benga sabati anuskata rekirahum ko ka nunun do foli dabla ko ka nunun tano ko koko datugu ka nunun ga puma ka denga seko do akono ati fo ko marhumud de mawage ko ati fo ko ala sature ko ati fo ko ayo Sheikh Usman Kalafo ko ati fo ko Coro Umar Ngilo kan ko subhanallah o mamba fu tugudi ka fo kwanga je ka faranyonga ka al-islamiyya bara walaysa fihim dhikru shurafa alakra salasa mabwana ko fali tala o dine shia jumeni ami chefo nyoy yana za doche o dine bi wele chukudi apma alhamdulillah rabbil alamin ala sona gafe munu nye o sabati anyo gafo da la mita Allah haraka ndo ka kono fe famo wi abunga salamo anjigi chekan akwadu ko la anyanyira kalfa alama ninde yanga jihadu yan ka zai alama insha Allah ta'ala ala bi sambe fatune laydu inga anjigi kan Allah subhanahu wa ta'ala wala ngal salamo amba munu nga bara denya na duko sama garbu kema aka sai ka duko sama nin tele barkale ma tele sharfula nyana salame yamma Allah subhanahu sona ala ka jonzana ma munu nya fara nyonga ay dugo sama ansaru kera ala fe o kera fe o keru kera mogo fe ansaru ka hayatu o ka nyenamaya an alakra ka sahaba o ka nyenamaya de fomi nyove amen vonan dacca manje la na khafu fihi law matalaimi andi sirajala ki baka jala kilinyana ni ansaru ka dine bara chogo fila an alakra baka sahaba o tade bomi nyove mo hodo ambi fe nanni wambi deme nanga na fulay o mo hodo ni bolo bi maga e far ko lo basra andara Allah hara ninde ko sahaba o ka dina baraka chokoy tarkhul islamiyya ne zabe mashit saki nya datugo ninga ne hakika odela Allah subhanahu wa ta'ala nya karula ala yu mangutu qur'anana ko ala kraka sahabaw nunu nye nganawiye nunu nye ayo ne Allah subhanahu wa ta'ala ka jozano mo nye ne ko akake choko bida kerata yoru yira dama be hina nyona dai ube nyove dai nga ashadda ala al-kuffari ala ba do kafir ko manduwi ala ba do kafir ko mandu o salamaw ni ala sona ka nin dile ndugu je ka ansaruye aywa sharton madan haydara kerefe amba do ngo chena nunumbe sharton madan haydara fe chende ka ngalo tala ala ko nyona chaya dugma ko lo save am sey ka dugo ke anva anangara mako yere ko tika may gwazan ni ala so tala kele ka ka jonde me jonyena jokera ala sakoy ambe ala de aywa ala so tala de li chokorba sanuma ala kanademe ala kanashi chaya ala ka manyefe akara sababu nyuma nye silame ma ala ka sarala jena ka sai ka sarala kiyama ambo dugo kayya am ala dele Allah subhanahu wa ta'ala kamin anji kan ala ba mine assalamu alaikum la hada awanu shura e fi darsi sisa woni ninye doni wati anga wala da lamba zame ala la midugo sanmangala kala subhanahu wa ta'ala dele ala ka ngolo shi baraina allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الأخوة إن شاء الله تعالى قد انتصبنا فوق المنبر الفقه المالكي على صنع أنذكر منبر الفقه المالكي سانفي مالكو أنسوكا كلام بلوكونو سكي كما أنسكي بيكونو نوني كيلينانا ala sona sakin damna na chogo mena miseti masa deli ala kaka ala yakama ala kangola shi sakin akada cha kairalla fitini mimina fo ala kaka ala nyada nyinni baray ala sotala kande me akado dusukuna ka famu choko nyumana wa darsu fihi insha Allah ta'ala ala al-fiqh al-maliki anga bisiki adakuriya flabna boli aywa malkun ansaka fiqhuka min ar-risalati المباركة للعلامة أبي زيد القرواني الله سبحانه وتعالى جونغ سانوما مالكم أنسك كالندي رسالتك أبو زيد القرواني دوني تشنتك كوندو أي غافي بركة من لك توامل السلامية لا رسالتك جوامع بك بما سلكا سلي يمي السلام أو يادو الكربا يلايدو داما كونغا باتونا تشايا الكما جودو كنكا كبارو بالدابين السلي ديلا أول ما يحسب به العبد صلاته الكما جودو كنكا جوبي نينغا كا فين فولومينا كو ياكا سلي دي okora ni seli nyana sena ke tawma ni seli chena mbalma ke mbalma muso yibulu kele ka bongaje ala kana to anga bongaje ni aljina bongaje alkiyama chena manama nye ko seliye munajatu de bayna al-abdi wa rabbih gunu nyonya ye joni adaba mache fo seli ka ke ko nyumana
arsalatigi ye maliku bon anas ka kalandenye aye seli kala almami maliki nona maliku bon anas kele ka fa ka seli kala alakra sallallahu alaihi wasallam ka sahaba ka kalando nu dew nona ka seli min alakra bana ka sahaba wala seli kumbe ka alakra ka misir kono choko yadi mina madina o photo tale o de ben ngafe nunu ngono ne ya fo yembe seka ka ngo nani ma mi fo bama nyeko la do mala je ya fo ni madne ka ye mi fo ni dine ina ma bi seka seko de kanga ma seka fevo minga ini oyi ayi o seka ke o madne ka wi alakra ba ya bi seli choko mina o photo tale de flanga gafe o kono mi nat seka pmbe at seka soso bolot seka yogo ma ayat lo mo jaka arsalatigi lame abeka alakra ba sallallahu alaihi wasallam seli choko lakali wa alkraba yin nden nyina ve kuna miseli ko ngale mo seli choko nyini ka shidon sallu kama ra'aytumuni usalli ayne mo seli choko nyini aka shidon nabi seli aka seli choko la apma alaka arsalatiki sara kairala abeka pma alkraba sallallahu alaihi wasallam seli choko ka adona nanye seli kono insha Allah ta'ala abita na don foka dace na ya datugo dongodo ibi jiginya alala ko sisa ngoni abi fonde makko seli arsalatigi sarabe alaka yaqulu lil muallif wa rahimahullah ami dugo ka arsalatigi ka dugo ke ani arsalame shu belejele arsalame salafu dono ba nyuma munu nye o ka nyenama ya bedi alama jango o komo o ka se ka cheye arsalame dinena o ka juruba ngana nga dugo kuye yen nga do walada kono milla dil kan fitini mindi jamana labana doni ba doya mi village jamana labana ka dono ba dalle fela wala ka jen doni ba belejele ke aywa fendombali fo mami nga tabulo ni eka tabulo benedo febe alabato tabulo minga ko damaka ka mato beke makundanye o mina na jamana labana arabu fama utle boledo nyon arsalamiya kwata do anyeta do alhamdulillah rabbil alamin sahaba fora nyongo alkaba sallallahu alaihi wasallam rabbalo ne nyena nun nana na ya bla yormno bauta alkara tale kofe sahaba belejele qatul udulu dana mawdo la dirudo wa belejele don tamashen varawi uyuka dina jo ka famuka ka alaka dine bara chuko nyumana fo saya kelengeleta almamba manani ka mazhabu as-sabatira salamu ya alabatu ka jefandan nanina ngaka je doni ba beke aywa flanga foye ka beke bid'a maye ka beke maninye ka almam maliki ke maninye kaka hakilla ke manni hakillaye ka anga jamana doni baba nono Cheikh Marfun Demba Wagu Cheikh Ibrahim Niassiou aywa Cheikh Ousmane Kalafon Alassane Touré aywa Cheikh Moutar Kabir Kounti ka belejele ke aywa manni ka beke bida amay ka soroka radio dele ka nga tele madrasa dion lameni damene ko lube wajulla ngarmo ete hakili may koy mabi nonon mabi tike nonon na tugodi kan madrasa de nonon lamen no me movo uyemunge uyemuzabe ala ka kele nyumandama ala ko kaka ala yakama ala ko ka cibana sodunga sanmo barka kama ambi dugo ke ala ka hakili nyumade de demsewma o ka tokoroba bunye do anga je ka ambulo di nyoma a nyora tokoroba doya mi vle salame ala ndanda tugo ka de doni ba doya mi vle salame ala ondanda tugo ka tabulo lagoshi mi vle salame ala ndanda tugo ka fimati ke jema ya mbalo ne nyana ala ka kele nyumande amma asalati ko akombal make mbal mamuso ni mamina ni do na seli kona ay arakan kele ay kala arakan kele seli chugola dongo anjora ay arakan dafara sisa halibi asalati jomenanye seli kono kala ve munu be seli kono no be kala na sera kele o kelema ikaka sigi chugo mina bo fiye anaka kala njogo mina bo fana fiye bi asalati bina wuli yoro mina akoni seliba ni asera tahiya kala yoro la alaka nasara kayra la alaka barka do arsalatigi ni aywa arsabashu bela jelela ako humma tatashahadu ako ni sera tahiya yoro la mbalma kay mbalma muso ako wi tahiya kala wa tashahudu ako fembi wele ko tahiya ako de attahiyatu lillahi ko ikafo ko fo lika zanmo be Allah subhanahu wa ta'ala yi at-tayyibatu lillahi az-zakiyatu lillahi aywa makan zanmo aywa do ko bara sanmo ko be Allah subhanahu wa ta'ala yi at-tayyibatu aywa salawatu lillahi makan zanmo farda seli sanmo ko be Allah subhanahu wa ta'ala yi assalamu alayka kishibe eka ayuhan nabiyyu alaka nabiyuma alaka sallallahu alaihi wasallam minni kala selila ka seli bunye fo iye ka seli nye fo iye
akwai ka salamu di alakira bama wa miya ulama ukamana gwa assalamu dirade ni damiro la khitabi ko ni mabe ka puma nyene masikilefe a anya dongo muhudu no kaka Allah ta'ala yo ka muhammadu ye wa silba bebe foli bla sikilela fuka ta se je wulima ni ki bel larabu kashido e kan ndamiro khitabi nyela madama ka ka fatuli ba ka damira ye ibita Allah harayti seli nyuma ngabli ma fo mo ka do ko Allah ta'ala kira ka jomi ve jondi se ka ngado ka kolable obana Allah ta'ala kira alakira bafe ay alakira sallallahu alaihi wasallam fo seli kono akwanga fo aywa anzeli tola tahiyala assalamu alayka kishibe eka muhudu ika kalande kando ambe foli di ma nyana ma ayuha nabiyyu ya nabiyuma wa rahmatullahi an Allah ta'ala ka hina wa barakatuhu anaka baraka assalamu alayna kishibe anyaruka wa ala ibadillahi an Allah ta'ala ka jonga as-salihin munu nyo nyumawni ala ba do ko alika jongna jongmanga jodo be munu nyu shidi ale alama kuma ko bebla kale Allah ta'ala ta kale alaka dineta ku kan nyinama yake kasola ku kan nyinama yake dekuna ku kan nyinama yake ku niku kele ka ba unin la wala alaka ma kira kama alaka dine kama o mumini jong adama deuna o mumini jong jinewla o muminu alaka melekewla alhamdulillahi rabbil alamin nononde be wele ko ibadullahi salihin ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli alaka nan va fiu fa alaka varuka mbalma ke mbalma muso ne ndakurye kele ba jirana ko manyuma nya ichi ishibeke ka manyuma nya nyini jangu ibita alaba domna ka so yema manyuma nyi nu yinneke bi ko manyuma yata chi ko bele jele kaka bebe seka kenye ka so aljina so manga bebe seka kenye ka so janame so manga bebe seka kenye ka so Allah subhanahu ko kwayna nanana ya baro bina woloma minga ayo sendelia manaseka hake min zoro mbo saraw hakela anyi kele bi bo minibli anyi kilinya bi bo minide o de la alaka ayo se ko kan ngana sar kayrala al allama mahmud aqib soso kwa kumba fa ka maula kwanyi kilita alaka dalila madrasa de ngai ibara do mi mabbe sababa ma kona nyengalunya anyi kilita alaka dalla nyuma ngela ni jugma ngela te kilinyi chaman digini do nen digi te kilinyi wal kema jodo kumay kelinda ma de ala ya fanyi wa an lisa lisan lama sa'a fayta bun adama de faye minge wa anna sa'yahu sawfa yura wa baraw binayi mi chamange e jole bi malu ya do kerefe u ka saradito uma ala kan vara ka jonyumonga yana ngase alama ashhadu an la ilaha illa allah akika fa bi sharia ka fa Allah subhanahu wa ta'ala masa kelinyi flananda Allah subhanahu wa ta'ala la بالشريعة وحده الله سبحانه وتعالى مسكلني لا شريك له جنوة الله سبحانه وتعالى لا وأشهد مسيك الشريعة أن محمدا كفانه محمد عبده الله تعالى كجنده ورسوله الله سبحانه وتعالى ككرده أكو نندي تهيا دكيني أكو فإن سلمت بعد هذا أجزاءك نيك تهيا لندنا يندمما أكو أبي وسكي أكو ومما تزيده إن شئت ako niki bi fengala duko kala ka farata hiyaka alaka sallallahu alaihi wasallam ye aywa duko sanma do kala ka farata hiyaka munu nye aywa da'watu ma'hura ye munu sabata ka alaka bama kwa dakale du ye wa kanne do ko do faraka okuma kuki tuluma jo ale bi fedo fiye ni sara ko lu durshi ka faraka tahiyaka mbalma ke mbalma musu ko cheken ako niki bi fevaraka ku kafo wa ashhadu min shari'a anna alladhi ja'a bihi muhammadun kafa alaka muhammad nanani femi haqqu ko yeche وأن الجنة حق مشيريا كفا الجنة يتشي وأن النار حق مشيريا كفا الكرباء جهنمكم يفوتشيدو وأن الساعة أتية لا ريب فيها مشيريا كفا الكرباء صلى الله عليه وسلم نافواني كس سيبي وكس سككونو بي كوامنا تاجو الكيامة أمام جلال الله الله سبحانه وتعالى فأيتشي وأن الله يبعث من في القبور الله سبحانه وتعالى الله باك شوكونو كبا قبر الله كان نوية أيوة يوم المحشر كنك ندارا لجيريا كوفنا يتشي اللهم عندك على صلي على محمد نمك الكرب محمدك وعلى آل محمد نمك محمد سموك الكرب سلطة ينغلا كالصحابة وكالانا وابتو سلا إلى قيام الساعة كتصير مكولة دب ملك لما وما الكرب سماكو الكرب سمو بنيني وإسلامي لا سليدو دي دين ليس فيه آل محمد دين من الكرب سمو تالا أن دادو دين توايمي alaka hakili nyumandi amma alako kaka alaya kama warham muhammada ika hina muhammadullah
wa ala muhammadi ka hina muhudu somowla wa bariki ka barkaka ala muhammadi muhuduka wa ala ali muhammadi an muhudu somowka kama salaita inafa nema shiya minge aywa wa rahimta ani hina shiya minge wa barakta ani barka shiya minge على إبراهيم خليل الله كا وعلى آل إبراهيم أن إبراهيم خليل الله أيها سموك في العالمين الدفعنا إنك على حميد مسطنني مجيد بني مساي أكون يدكو سنما ينسرك نفرك أكو تشكين حلبي أبقى دكو سنما فرانيونغا منو زبطرك على كربما السلام سرك نندر شيكا فرتهيك الحمد لله رب العالمين ذلك واسع ودك ليدو hagil tu yer la na cha yaraka da mateme a fona sara ibe ga seli kele la nyuanda jamana la ba seli ba ka teli ala ka kele nyumande amma allahumma salli ako ikaf aywa farata hiya ka ko aywa setki masa ambani ni feka nema ka ala malaikati ka malaika uka wal muqarrabina an ala masurna jong wa ala anbiya'ika anika nabimonga wal mursalina anika kirawka wa ala ahli ta'atika ani ala batoba belajeleka ajma'in afola ma fa ma laba allahumma ghafir li ko ala majini fe kay ya fa nerama wali walidayya kay ya fa mbangi ba flama jonti sakki masa sara eto nga dugo ka masawiye abi duga denya se aywa alsalamema aslamade wate be dala ku masaw nyeni ma ibita allah harat se ko ka juru sara mbi nyota mbi malota timma kola anta wa maluka li abika ini kana fula yi fatay akuma to nga fawbunye angu karama na nya masaw na to yanga giri ku kumbe ku bulla doni mine ka ke masaw fe du sukuna anga nu java u kofe na masaw yambla mina anga zeko ke fo alaka do ka nya zeko ke ka seki ni munu dara daba masa ka hinema ka duko sama umma alaka sama ka sunna mbe alaka badala ni zanuma duko sanuma unde munu na baluna uka aka nyina ma yakona beto ku kala o duko sanuma unde fleni kwa nyiruka hagil to ala wal aimatina ala mbi deli aywa ika nemak ika jurmu yafake anga dina nyemowi ya do koni ko alakra sallallahu alaihi wasallam ye sunna min di amande uma o te nyema do ya koni alakra baka sunna de komo kakke nyemo fe o disukuna fuka seli kono wati minu gereme alala katama wati beka ko duko sama o ka dina nyemoma kano sunna de yela mane ambolo kak fima pendiri jema pendiri ka ke fimani kasoro ko fo mo ye ko de hakikai perande be ke almamu kuna misir la ko a on hakilla koni afara koni ko fitri moy sangi no kondo alata sira almam te er la wati babina er tar la ay ma do blanye alata kondo er sira ay ma do blanyo kanseli ambe ala de kama subhanallah ninde alakra ka sunnay alakra ba mamma kala nina alakra ka sahabu mamma kala nina wa sharia kitabu mamma kala nina ambe ala de alaka akili mande amma almamu bele jere alakra ba sallallahu alaihi wasallam don blawde alakra ba ka bunye de ka kinga daw ko komisiru kono don ba mun sikile do blongo no be ka mo kala anga nyema ba mun anga shuyukhu mun ma ngam aywa zawiya nanga aywa misiru kono akilengele besigi ku yede ko ka mu'mina ku se Allah subhanahu wa ta'ala ma ku bunye ku karama ka ku fedde sukuna ku deme alaka dine barala ninde alaka ka sunnay Allah subhanahu sona ka dine nyema mun nganga nyemawye ku wele ko karsa de selamo kama nyemay assalamu ka tigi bunye assalamu ka tigi kanu assalamu ka tigila ma deme nu aywa onni anu farkole ka katigila ma fa udusu kono de alakra ka sunna ni ndakurnya kele de bojira mo hodne mo hodum mande ay dugo ka dina nyemo ya ka seli kono wal aimatina ananga dina nyemo wal man sabaqana ani mamunun kona nye bil imani ni lemaniye mamunun nye Allah Allah ta'ala ka kelvadiya sabatika ko on lenye ala ambanyi ni fe kay ya fa ani olu belajelema maghfiratan jurmu ya fala azma mi tikenga jurmu ya fay ala sikana tamina ako allahumma kika fandiki ala ne as'aluka nabi ala deli min kulli khairin khairak kelngel mbela sa'alaka minhu muhammadu alakrabam hodi edeli khaira shiyamina nabiyyu kay kana biyumado wa a'udhu bika ala mitangayni efe min kulli sharri kaba toro shiyabema sa'adaka minhu muhammadun sallallahu alaihi wasallam alakrabam hodi aywa edeli kaba toro shiyaminuna nabiyyu kay alaka nabiyumando allahumma aghfir lana ala mi delika ya fama ma qaddamna an yujrumu korale minge wama akharna ana mina jurmu kura minge wama asrarna an minge gondola wama a'lanna ana minge ka bangi wama anta a'lam bihi minna an ala be min do ka tame anga sitigi musambi deli
rabbana atina fid dunya hasana ala anzo jena soni nyumana wa fil akhirati hasana ala anzo lahara soni nyumana wa qina azaban nar ala angisi jani meta suma toroma nyed ko sanmo nyi arsalati ge mono vara nyonga insha Allah ta'ala halibi sigiwere adugo sanmo mena dafa to nyumana ni mamzara kan durushi ko arab ka fatu ko nyuma kan noko yima tahiyya kala ne ka fara nyonga halaka tahiyya labai alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala ni minay ma jembi nye la harabinye anyas kolashi an ulama urasuhuna munun tlebena an ulama ubena alhamdulillahi rabbil alamin an donba dowe nyonyi an alaka jozanima dowe nyonya nya kolashi ka selila ko tahiyya labana sigile bi meddoni uben duko salman def kala nga farata tahiyya labaka ko sorka Allah subhanahu wa ta'ala deli ko nyeddu ko islamu aya bolo chori duko la بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي إلياتهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما